APR ikipe yubatse amateka akomeye mu Rwanda, yamenyekanye ku ntsinzi n'ibikombe, ariko hari iminsi igeraho n'ikipe ikomeye ishobora kugwa igagwa nabi ku buryo butungura abafana. Uyu munsi Talk Sport Ubuzima turagaruka ku mikino 5 APR itazibagirwa, imikino yagaragaje intege nke n'amakosa, amasomo akomeye. Ese koko APR ishobora gutsindwa ku buryo bukomeye gutya? Reka tubirebere hamwe. Turahera ku ntsinzwi ya 5, APR itsindwa 2-1 na Gor Mahia hari muri CAF Champions League 2022. Uyu mukino watangiye APR ifite icyizere, abafana bari buzuye stade bategereje intsinzi. Ku munota 18 APR ibona igitego cya mbere nyuma y'umupira watewe neza mu rubuga rw'amahina. APR bigize igitego kimwe ku busa bwa Gor Mahia, abafana barishima, byari bigaragara ko APR ifite umukino mu ntoki. Ku munota 35 Gor Mahia igerageza gusubiza igitutu, ariko ubwugarizi bwa APR buracyahagaze neza. Ku munota 52 APR yongereye gutsinda igitego cya kabiri, cyatumye benshi batangira kwizera ko umukino warangiye ibi bitego 2-0. Ku munota 70 ariko Gor Mahia ntiyacitse intege, igabanya igitego nyuma y'ikosa ry'ubwugarizi, bibaye 2-1. Imikino wasize APR ifite intsinzi, ariko unagaragaza ko hari ikibazo cyari gihari. Umukino wa 4 ni umukino wo kwishyura. Gor Mahia yatsinze 3-1 APR FC CAF Champions League mu mwaka 2022. Nyuma y'intsinzi mu rugo, APR yagiye hanze ifite icyizere, ariko ibintu byahindutse vuba cyane. Minota 12 gusa Gor Mahia ibura igitego cya mbere, igikorwa cyatumye abafana ba APR FC batangira kugira impungenge. Ku munota 28 Gor Mahia ifite igitego kimwe ku busa bwa APR. APR igerageza gusubiza, ariko uburyo buranga. Ku munota 40 igitego cya kabiri Gor Mahia, ibintu byari bigoye cyane, bibaye 2 ku busa bwa APR. Ku munota 60 APR ibona igitego cyo kugabanya ikinyuranyo, icyizere kiragaruka gato, bibaye 2-1. Ariko ku munota 78 igitego cya gatatu kiraza kirangiza umukino, APR bibaye 3 Gor Mahia 3-1 bya APR. Hano abafana benshi batangiye kwibaza ikibazo, ese APR ishobora guhangana ku rwego rwa Afurika? Intsinzwi ya 3 ni APR inganya 1-1 na Red Arrow Final Sekafa Kagame Cup muri 2024. Finali ntabwo ari umukino usanzwe, ni umukino w'icyubahiro. APR itangira neza, ibona igitego cya mbere. Red Arrows, APR yabanje igitego kimwe cya mbere gitsinda Red Arrows, abafana batangira kwizera igikombe. Ku munota 55 Red Arrows iragaruka igitego cyo kwishyura, bibaye 1-1. Ku mukino urakomeza, nta kipe ibasha gutsinda igitego cya kabiri, bajya muri penalty. APR itsindwa kuri penalty. Iki ni kimwe mu bihe byababaje abafana cyane, kuba hafi y'igikombe ariko bakakibura. Tugiye kugera ku ntsinzwi ya 3, ese urumva ari iya kabiri, ese urumva ari iyihe n'iya mbere? Hanyuma tugushimira ko kugeza aha ngaha, kora like, share, comment na subscribe. Ku ntsinzwi ya 5 APR FC, umukino w'ejo bundi itsindwa 5-0 muri Sekafa Kagame Cup, bitsinzwe na Gor Mahia. Uyu niwo mukino watunguye benshi, APR itsindwa ibitego 5 nta na kimwe yinjije. Ku munota wa 10 baratsinze igitego cya mbere. Ku munota 25 APR batsinze igitego cya kabiri, ubugazi bwa APR butangira gusenyuka. Ku munota 40 APR batsinze cya gatatu. Mu gice cya kabiri ibintu birushaho kuba bibi. Ku munota 65 batsinze cya 4, ku munota 40 batsinze cya 5. Abafana baracecetse nta jambo. Uyu mukino wabaye isomo rikomeye cyane kuri APR FC. Wese urumva ikipe ya mbere ariyo tugeze hano tukiri kumwe? Ikipe ya mbere twandikira mu gitekerezo, ikipe ya mbere ni iyihe? Hanyuma kuri like, share, comment, subscribe, usangiza n'abandi iyi video. Intsinzwi ya mbere ni African Giant Tepe Mazembe.
niyo yahuyemo na APR. Iyo uhuye n'ikipe nk'iyi ntabwo uba ukeneye gusa imbaraga, uba ukeneye ubunararibonye. Ku minota 30 gusa byari bagejeje ko TP Mazembe ibonye igitego cya mbere. Ku minota 60 TP Mazembe itsinze igitego cya kabiri. APR igerageza ariko itandukaniro rigaragara ni uko umukino wagaragaje ko APR igomba kwiyubaka. Aya ni amateka ariko si iherezo. Amakipe akomeye yubakwa n'amasomo nk'aya. Wowe se ni uwuhe mukino wakubabaje cyane wibuka wa APR? Andika comment, subscribe kuri Talk Sport Buzima. Hanyuma abafana ba APR imbabaze, ni uwuhe mukino wababaje cyane kurusha iyindi? Icyo nkwibutsa ni ugukora like, share, comment kuri Talk Sport Buzima kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru nyinshi z'ubucukumbuzi bwa siporo kugeza na analysis pondent. Hanyuma naho mu kanya ku ikipe ya Rayon Sport nayo igiye gukina muri Sekafa Kagame Cup 2026. Mukomeze kugira ibihe byiza. Njye yari Talk Sport Buzima.